n'amakuru ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Turi ku itariki ya 16 ukwezi n'ukwa gatatu. Uyu mwaka turimo ni 2025. Nkuko uriho urareba kuri iyo screen yawe, uriho urabona umusore wambaye jezi. Nyuma uri buze kuza kwa wabona nundi musore uri mu maboko ya polisi. Donc polisi zafashe uyu musore wambaye jezi, yahuye n'uruva gusenya, yakorewe ikintu bita iyicarubozo ryo ku rwego rwo hejuru, ku rwego abantu bari kumva ibye amarira agashoka. Yakorewe ubugome bwo ku rwego rwo hejuru. Yitwa Haberumugabo Dive. Uyu musore iwabo ni Burundi, akomoka mu gihugu cy'i Burundi, yaje mu gihugu cy'u Rwanda. Donc yarigaga yari yaraje kwiga, ariko ibyo yahuriye nabyo i Kigali abantu benshi bari gukomeza kubigarukaho. Ngira ngo aya makuru murabyibuka ko mu mwaka washize wa 2024 mu kwezi kwa 12 nibwo habaye iri yicarubozo, ariko bitewe n'uyu musore bacakiye. Donc abantu benshi bari kubaza uyu musore yakoze iki, bamwe bakavuga uyu musore kuko twari tumuzi, byagenze gute, yakoze iki, bimeze gute. Niyo mpamvu mpisemo kuba nagutegurira iyi nkuru kugira ngo twongere mu by'ukuri tugaruke kuri aya makuru ndetse n'icyo uyu musore uri kureba mu maboko ya polisi yaba yarakoze. Ese birahurira hehe n'ibyo uyu musore wambaye ijezi witwa Haberumugabo Dive? Abantu mwe birababaje cyane. Uyu musore mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 yahuye n'iyicarubozo ryamuviriyemo ku kuba yarajombwe amakroshe. Reba gufata ibyuma bakajya bakubita ku kibuno, bagakubita ibisongo ku kibuno, nyine byumve buri kimwe cyose cyarakoreshejwe. Baramukubita uyu musore, baramunoza pe, ku rwego yahavuye ajyanwa mu bitaro. Ikibuno cyose cyari gipfutse. Wenda ntabwo nakwereka amashusho bitewe n'ukuntu ameze, ariko ikibuno cyose cyari gipfutse. Baramukubise, bamukubita ayo makroshe, bazana buri kimwe cyose, ikintu cyose cy'icyuma bakajomba ku kibuno bitewe n'ibintu bamushinjaga. Komeza unkurikire hanyuma tubane muri aya makuru arambuye. Kuwa 16 Ukuboza nibwo polisi y'igihugu ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yatangaje ko kubifatanye na RIB ifunze abantu 10 bakekwaho kwica urubozo uriya musore w'imyaka 19 y'amavuko. Yari nyuma y'intabaza yari yatanzwe n'umuryango witwa Arere Twibeko watabarizaga uyu musore. Aya mashusho yashyizwe hanze n'uyu muryango yerekana wahohotewe yitabwaho n'umuganga wamwomuraga ibikomere kandi binini afite ku kibuno. Nayo mashusho nakubwiye uburyo nyine agaragara, bamwomora bagira gute, nyine n'amashate y'ubwoba ku buryo tutayagaragaza ahangaha. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri yavuze ko abakekwaho guhohotera uriya musore ariwe Uwase Adolphe Emmanuel w'imyaka 24, Ikuzwe Bruce Emery w'imyaka 21, Manzi Keve w'imyaka 21, Kirezi Vanessa n'umukobwa afite imyaka 20, Kubana Joel w'imyaka 20, Murenzi Jonathan w'imyaka 20, Kirenga Keve ufite imyaka 19 na Rugema
marembo w'imyaka 19. Umuvugizi wa RIB avuga ko abo ngabo ari bo bakurikiranweho kuba bakwica urubozo uyu musore. Dr. Murangira asobanura ko aba basore n'inkumi bakodesheje inzu iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyaruguru, akagari ka Kamashashi, mu mudugudu wa Kindege. Ni inzu bari bakodeshe mu gihe cy'ukwezi kumwe ngo bayikoreremo house party cyangwa se ibirori bibera mu rugo. Dr. Murangira Yari akomeza asobanura ko mu gihe rero bari muri iyo nzu baje kwibwa telefone 3 na laptop imwe, hanyuma baje gukeka umwe muri bo witwa umugabo Dive w'imyaka 19, baje gutangira kumukubita bamuryoza ko ngo ari we wabibye. Iperereza rigaragaza ko bamukoreye urugomo rukabije buviramo gukomereka ku buryo bukabije. Kubwa Dr. Murangira Yari, ikintu kitumvikana nuko icyaha cyakorewe Dive cyakozwe n'inshuti ze. Dive yari mugenzi wabo, bari mu mugambo umwe wo gukodesha iyo nzu yo kwishimishirizamo. Nyuma yuko amakuru yihohoterwa amenyekanye kuri uyu musore w'umurundi, harabarihuje nuko yaba ari umurundi, ariko Dr. Murangira Yari avuga ko ayo makuru atariyo. Aba basore mu by'ukuri bakoreye ihohotera mugenzi wabo Dive, bahise bajya gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugunga. Ariko kuri ubu ngubu hari uwo musore wabonye uri mu maboko ya polisi yakoze iri yica rubozo, donc yafatanije n'aba basore cyangwa se n'abantu bagera mu 10 gukubita Dive mu buryo babaje, arangije ahungira mu gihugu cya Uganda. Arahunga kuri ubu ngubu nibwo yafashwe yagejejwe mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva biciye muri Interpol, guhererekanya abanyabyaha, donc bahungiye mu bihugu nyine by'amahanga. Ngira ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB X tweet baje kuza kuba bashyira hanze, bagize bati u Rwanda rwakiriye Gitangaza Prince wari warahungiye muri Uganda nyuma yo gukekwaho kugira uruhare ku cyaha cy'iyicarubozo cyakorewe uwitwa umugabo Dive mu Gushyingo 2024. Yafashwe nyuma yuko ubushinjacyaha bwari bwamushyiriyeho impapuro zisaba ko yafatwa binyuze mu bufatanye mpuzamahanga mu by'amategeko. Mu gikorwa cyo kumwakira cyabereye ku mupaka wa Kagitumba, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Jean Bosco Zingiro, umuhuzabikorwa w'itumanaho muri Interpol Kigali, naho Uganda yari hagarariwe na Assistant Superintendent of Police Oteka Andrew Mike wo muri polisi ya Uganda. Ni mu gihe abandi 8 bakekwa gufatanyacyaha kuri iki cyaha barafunzwe mu gihe bategereje ku rubanza rwabo ruburanishwa n'urukiko mu mizi. RIB iraburira bibwira ko bakora ibyaha mu Rwanda bagahungira mu bindi bihugu kwashingiwe ku bufatanye mpuzamahanga, bazafatwa bakagarurwa bagashyikirizwa ubutabera nk'uko amategeko abiteganya. Ibyaha abantu bakurikiranweho, abafunzwe bakurikiranweho ibyaha bibiri, ari icyaha cy'iyicarubozo, icyo bita torture mu ndimi z'amahanga, no kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga kwa bamwe nyine mu bagize aba bantu bari muri iyi nzu, abasore bari muri iyi nzu. Mu ndimi z'amahanga byitwa no assistance à une personne à danger. N'ibyaha bihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 25. Wabonye, ngira ngo nk'uko wabyumvise, mu kigero cy'aba bana ni ku myaka 19 kugeza kuri 25. Ongeraho imyaka 20 cyangwa 25, hari abazavamo bafite hafi imyaka 50, 45. Ariko ibi byaha nibihama aba bana
mw'abantu mwe birababaje cyane aya makuru ari gukomeza kugarukwaho nubwo ari abantu bari kubaza ngo none se uriya wafashwe we byari byagenze gute nuko byagenze telefone laptop zimaze kubura badukiriye uyu mwana baramukubita ngo ni wowe gisambo byanga byakunda ni wowe wazibye ni wowe watwibye barangije baramukubita baramunoza urumva buraha n'igihe bari banyoye n'inzoga niba ari house pare birumvikana igihe bari binywereye inzoga baramufata amakoroshi kibuno barajomba bagira gute donc ni ibintu byari biteye ubwoba reka nsoreza handa bakunda nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV niba utarakanda subscribe ubikore tujye tubana 5 kuri 5.